inggih sange mangkin lanturang diyangi rikalaning wenten puniki nemoning dewasa sane kecil bisa sampun puniki nemoni dewasa ayu rikalane punika pulen ijo sang panjo Pandhawa puniki jagito ratu Pemekasane para ratu ring sekebak beraja wasion puniki sami puniki keulem maring linggih kidenipnya. Manut sekati ulemane punika baik maka sami para ratune sampun prasida ngraoki minangka uleman Panjo Pandhawa ya. Sampun sami sampun rawuh ulemne maka sami karis katuran melingi diri goreng gedong paseban. Sampun uleman mako sami katuran melingi diri goreng balik paseban kesangro antuk yo sang darmo wangsa